Kai aku rangatira e noho mai nā ki o koutou kāinga maha huri noa, rarau mai rā. Tuatahi ake e 83 anō ngā take coronavirus kua whakaungia i ngā haora 24 kua hori. Hui katoa kua piki te nama ki te whārau 51, te kaumārua kei rō hohi pera, a tokorua e noho toimaha ana, ko tahi kei te mihi ni tuku hā ora. He wai he 50 anō ngā tangata kua hoki anō ki te ora. Ki te waiariki nāe nei he mana tō ngā pirihimana ki te mauhere i te hunga rangatahi, koera tā Phil Taikato, pirihimana rangatira Orotorua, ki te hunga rangatahi e ri te tonu ana te kaupare i ngā tikanga haumaru, kua whakatakotoria ki te tāmi i te mate urutā. Hei whera i tēnei take kia tahuri atu tātou kia Kereama Right, kei Rotorua i tēnei wā. Kereama, heha te tikanga o tērā? James, i te horapa haeretanga o tēnei ma te puta noa i te motu, e rere ana ngā kōrero aki o tira ngā kupu whakatūpato a te tari pirihimana ki te hunga rangatahi. I nā hoki e kitea nā tā rātau karo i wērā tikanga i ngārangi e toru ko taha ake nei. Me te aha ki te haere tonu tērā e toru ngā hātepe ko te whakatūpato, tuarua ko te whakahoki a rātau ki o rātau kāinga, tua toru he mana mauhere tō rātau i te hunga rangatahi. Toko whā ngā taitama no ngā mirumiru rereke. I'm staying at the guy's house for them. E karo tahi ana i ngā tikanga noho tapu o te motu. Why are you out here? No, we were only going for a ride to go see my cousin just to go get some milk, I think it was. You should be at home. Yeah, you should be, but nothing to do. Te kaumātahi ki te kaumāwhitu tau o rātau pakeke e karo ana i Fordlands, Rotorua. So what have you been doing with your time? Smoke weed, smoking, kick back, play the game. Ko puta noa nā te pāngu i te kāinga, ākua ngā kōrero haumaru a te pirimia. Do you understand the social distancing 2 metre rule and all of that stuff? Yeah, a little bit, but I don't do it because it doesn't really bother me, eh? Hei tā Phil Taikato pirihimana rangatira o Rotorua, he waiaro tērā e kitea ana puta noa i te motu. They need to be within 2 metres of anyone else, and they need to be going out purely for getting a walk or going for a run or going for a bike ride. We don't want them congregating in groups. Kua pūtoru hia te tini o ngā pirihimana kei te aro ākapa, āko te mātauranga te mea nui. What we want to do is initially engage with them and educate them on what it is and isn't they should be doing. Heoi anō ki te kore tonu te hunga rangatahi e aro ki ngā whakatūpato kei tau te ture ki runga ki a rātau. If they persist in doing this, or if they carry on doing any criminal offending, we will follow the guidelines of the Oranga Tamariki Act as we have done previously, and there is the power to arrest a rangatahi. Oti ake ki te tau tonu ki runga o taringa pakaru, e whakariterite ke ana te ope o tūmātauinga ki te kawe i a rātau mahi. James, ko tētahi atu kōrero i puta i a Phil Taikato i te ahiahi nei, i tuatu i ngā kōrero ki ngā tamariki, ko te whakatūpato hoki i ngā mātua, me te whakamaumahara i ngā mātua, kei runga i a rātau te haepapa te mahi nui ki te kōrero ki wā rātau tamariki, me te whakamāra mātu i te hiranga, me te mana nui o tēnei take, puta noa i Aotearoa. Kereama Right, atu i Rotorua, tēnā koe. Kei te whakawhiti whakaro te runanga nui o Ngāti Porou ki te whakatū tau ārai pātata atu ki a tūranga nui a kiwa, whai muri i te take COVID-19 tuatahi o te tairawhiti. Ko te hiahia nui o Ngāti Porou kia aukati tonu ngā tūrohi, e whakaparahako nei ngā ture whakamoho ao, a e ngana nei ki te noho ki roto i tau arohe. Mo te roa ngātu ka whakawhiti atu tātou ki a Tāroe Black atu i tūranga nui a kiwa, e hoe Tāroe he hanga kōrero i te tairawhiti. James Perry, te motu whānui, i kōrero ahau ara ki tētahi o ngā mānai ara no te rūnana nui o Ngāti Porou ara a Tui Warmanhoven. Nā kuia tētahi o ngā ringa tohu e hāpai ana, e arataki ana i tōna ake hapori ara o Ruatoria. Engari ko tētahi o ngā tino nawe i puta mai i aia i tōku nei huitahi me ia ara ko te toko maha o te huna kai traiwa, kei te traiwa tonu ara i ngā huarahi matua o tūranga nui a kiwa. Ko tētahi o ngā hui i puta i tēnei ata i waina
mena meki i nā mana o te rūnana nui o Ngāti Porou. Ara ko te whakatāpu i nā waka tērā pea he tūruhi, he huna no tūranga nui a kiwa, e hia ana ara ki te haere hori noa atu i te whaitua o te tai rāwhiti ki roto i te rohe o Ngāti Porou ki te whakatapu i a rātou i roto i tēnei wāhana o te taumata tuawhā. Koera tētahi o nā nawe i tēnei wā. I kōrero hoki i whakapātua hau ara ki te puari hauora o te tai rāwhiti me te manatu hauora mo tētahi whakaemi tana kōrero e whai pāna ana ara ki te tangata kua whakatauria ara e pāniana ia e te mate huaketo. Kārea nō rātou kia whakatau i nawhia ia i hoki mai Amerika ki tūranga nui a kiwa e hoa. Tāro e Black, kā rau e ngā kōrero atu tūranga nui a kiwa, mihi ana ki a koe e hoa. Nā kei te whakanui a te ihupuku a ngā nehi ratonga hauora Māori e tiaki ana i ngā whānau Māori i tēnei wā o te mate urutā. Engari ka nui te manawa pā o te uepu nehi o Aotearoa mō ngā mea mōrearea kei mua i enei kaimahi i te mura o te ahi. Anei a wena harawira me ngā whakamārama. I roto i ngā wiki tuatahi o te mate urutā, ka puta ngā nehi o ngā ratona hauora Māori ki te tiaki tangata. They were really going hard, you know. They were going out there, they were doing all that they can do. And they had a real whānau lens on the way that they were doing things. Engari kei te pōturi tonu, te tuku i ngā rauemi, pēnei te kākahu ārai mate ki te maha o ngā ratona hauora Māori. That flow down through to the nurses in the community, primary health care, aged care, that seems to be a problem at this moment. We've heard out of Italy that the frontline workers within the first 2 weeks were not using full PPE gear when they were doing some of that swabbing and testing. And then consequently we saw a spike in the amount of rates coming out of Italy. Hei tā Kerry, nei rā nā mate pā kai mua i ngā nehi i te mura o te ahi. It really makes you humble when you realise that even though they're being paid 25% different from their colleagues, they don't have the resources that we do within the comfort of a DHB. They're still going hard and putting their lives at risk by making sure that other whānau's lives are okay. Ko te tūmanako ia o Kerry, ka mauru ana te urutā, ka mau tonu te kāwanatana ki tāna i whakatau ai, he kai mahi mana pou, te nehi. We don't just want to slip back into our quiet little world where we have to keep banging on our message and our value. We want that recognised. We want to feel valued. Wena harawira, te Ao Māori.